Ya, malo si fumnuia, malo tauata. Ya, malo fo malo lo si nei vai ngole aso. E ua, vai fu si umio o le vai aso e le toe. Foi ese tātou live. Ya, ngata mai tangi o le tātou pōkala me foi le pōlas furile. O le se singa i mō tangase ngase. Uile, ya, tau tātou mō furi nei maftanga i nei vai ngole aso. Oi, talo fasis, mei? Ya, malo la bal fenga i ngalo. Kasel meo. O le ua afa sutasi e ngisi le longo inga pe kwa afa ele iwa po le valu ya auto e skadi. Ta lofa Timoteo mwai awa. Ia male anu at o le vave tele le catch up me le tatou TikTok li. E le ua catch up ak ma le tatou Facebook. Ia a ua fa pena fu inga so solo mai ia le tatou YouTube. Ia fa malo la fa. Ia sa ola 8:34. 8:35. Ali manu malo so fu muia. Ia pi fo ngai me o le live il kai ao. Fo ide me o le fa o so le live ko inga kai ni fa pengi ai le fo inga. Malo ya malo fo i la su. Pana pa malie, pana pa malie ya ne te use se fa le ino so. Ya talo fa pipi to tu. Ya o kele mai aka ko wa o to tele fo le wi fo lunga mai se o like si ma la ya. Malo la fa tai. O le whainga no o le whainga ngal mea le lau sa unge a vere e momoli lau wha ngau i le malai vale. Ia o ngof ko kasi lo le sta malo. Ia wa mai kala lo makua fa malo si lo makua vore. Ia fa malo si a ur kanti. Ia pio fa pe ngatu lang o le ni yes. Malo le live le ia sa unge lo e momoli si a whana. Ia la amato wala fo i mo le tele o voiaso. Toru voiaso e malangai. Ia ele whaingofi. Ia le ua ovalola ma le whaamasinga ka luanga i Samoa la matu ai. Ia ole mea ngai loa i mol mea kamakangi. Ia ngā koe. Ua koe e le whaingofi. Sa la whai e le whaingofi. Ia lo whai. George Lilo ia soi whonu ia. Sex scandal. Olo. Ole ua ke le wawenga o i lungo tātou. Ia malo. Ia manatu fo. Ia ole a le ave la vole tau fa so mai ma muri mai ia a ole a matalia le tātou pokala. Ona o te manatu, this is one of the most important podcast, ia po the most important live le lau whaia. Ia ona o se whaasi silanga tā ua. O te manatu lava sa moa ole a whatai maunga au e pe o le tala ia le oa mawhale au. Mamapi fo i langoe e le taputoa o le seu. A wai whainga tā lau fi tā whaafonga sa moa. O e lava o le au mamala, mai lava i tumu se i o iona maunga iti. O upa ia fo i mau sa, mau whainga tā e le ngafa wha matua whaiwanga. Pe le ngafa tauli maina e le por kalame le tamal vau sa. Wa o mamalu, o upa ia sa wo o masautua whafa o se pālava e le solo.
a o ta oto a ni ala wo ia tu lo ia la fa fonga sa mo tu lo fo i le fa fonga fi tai tunga le pa ia le fa nga ruenga mai la vole sengo to ina i fionga i patele ia fionga ia li sea ia ma so se fai fe au o lo nga lulu e to vine o to fi ai o to ia e fa pe na fo na fa ta lo fa ma e le dei va engol po kala me le tambol va sa ia si no fa pa ia tu ye le fi ta fa fonga o pa anga to tino le po kala me le tambol va sa ia te o to o matua tu a sina sina o lo to fai o per fai va o le tu i le mulu panga tu i malo fie ia ma fa tonga i le tua ai tapu ia fai vo so se tupu a o ni ta mali i ma fai la unga o alo ma ta ma fa na o sa mo o lo fi tai so se ta fa tu funganga i tu lango ngā ruenga o onga po le lava le fai vo lo fe ngai ma alo ma ta ma fa na o sa mo ia o lo manuia o no la tu tapu inga ia ai fa ta lo fa tu fo i la ile pa anga to tino le tatou po kalame o i la tou o lo ta ua pea ia o pa anga to tino i la tou ia e le tu au noa le tatou po kalame so se vaenga ia o lo fa alia lava le tou lango e ala i le tou likes o le share ia ai mai se comments man compliments ia o lo maua i pea le fai po kalame le lota malosi ia e fa awa wai nei po kalame e lo ni po kalame a o le taua o le maua sina fia i le aso mai le aso ia ma mo le toi fo se fe au o le aso fa malosi e maua i le taimi ia e fa pe na lava le tatou soifuanga o lo soifua mau ai nei ia ai fa pito fo i fa talo fatu ina yo ainga o lo o la tu tapu ia faiva wo mai masani uso matu fa fini ia ai mai se la le fa talo fa alo ia tu inu uma lava po a fio anga o te sa wai a tono na nana tu watu umana po ia nuu maainga o unu mo ainga ia o lo o u tau o ve ai so fa matai o tatu ainga taruai o no lea wa sa te lea fesili mai po ai te ngata ino ia ta mo le vasa ia e po fe fo so ngu a fe sa wai a le amal ia sa o le mata wina le to inga fesili pa o le mea ia o le watu lo le tali e pe o na post ko e tu langa ia pe ta ina ua o ma fau la va ia o lea o tatu fa ile amatanga o le nei tau sanga lua afe lua sfun ma le ono no winga e le tu mau ai pele so i fuanga ma le olanga ai o lo ta vili pele la no langi ma nga i atu por kalamia le tangata la vaia o ana moe mitinga o a fita i tunga o a fa to fa la inga mo le nei tau sanga ia e fa pena o au te manatu sa mo tatou te ioe fa tasi pe tātou te ioe, pe tātou te talia, pe tātou te le talia suinga wo mai. E le tā fia ai por kalamia le atua i lo soifua molo ora. E le tā fia ai fo i le alo taimia le atua. E le tā fia ai fo i le taavilinga le lalolang. E le tā fia ai fo i technology po technology o le o tātou whaongain. Ia mai o i tonu la lea ua lai ona o manatu ia o le a whai eisa o whaasilasila ngā loa ia. I le awa tele te tau wai. O wafa mai upo le atunu. E maua e wha lele fulu, e mau fo i e mātau. Ia le unga e tau si, ia e maa o si o sia, ma wha le tonu ai le tinki. E manatu fo i upo le atunu ufai mai. O si o ta lima ata te e pa ia ilo tamata. O si o ta leo fo i, ta te se ai. A wafo e tonu ari tangata i ono manatu. E sa o fo i tangata i ono mawhauwhaunga. O le mātau, fi tā whafonga, male mai moa sa moa, ia o le vaenga la le wala ina o manatu. Ia e whai eisa o whaasilisila ngalo ia i le nganga mawalalo, ia male loto fia.
E whaapitoa la uwha asirisilanga ia fio anga mai au te matai mai ai. E le tau lau ina atu, una no winga. O nu uma o la inga o lo uto o lua, o nu o lo uta maa, o nu o lo utina. Leo te tau avei matai, e valu matai au te tau veina. Awana ona o le nei. O leo o mai ona utala noa i le tūlanga o le taavilinga o le lalolangi le ua iai. E le mawhaila i le tangata o na tāwhia. So, changes are coming. Ai a whaila tātou te nofo i lono winga. E aluare taavilinga o le lalolangi. Ia ai mawalo tātou le me voi le whaperetania. We are behind. Lono winga. O le ua tātou te tau kaumuli iaku au o no mai o le taavilinga le lalolangi. Ai ole au tūla leo lau whaasirisilanga lea. Ia ona o te manatu ma o te ritonu. Ia ole a manino ai le mata o le vai. Ia ai mai se foi. Ia ole toa ai o le whaafongafonga. Ia ma le whita sila mai au matou nu. Ai mai se foi o a inga. Uso ma tō whaafina. Ona o le vaenga le nei. Sa o mafau le tausanga le utuana i e a mata por kalame ia peita. E malosi atu o lalo o lo utonua. Aua le whaianga mea wa e makua. O mea ngai whae ka maiki. Mafau o oi o le matai o le ahi. Mafau o oi o le tangata lutu. Ma mea mai lui tau e tina. Ia le tamape a whae e vava ai maritina. Ia u kau ese mea wanga ia le tamalo. Tu lau ta mo. Mafuanga le na laina o tau fiofi pea pita. A whai o te tau fiofi pei mea ia, ona le tini lea ma tau lau o lau wha moe moenga. Pei fo ona utana no so, ma wha ma losi so se tasi. You have to set your goal. Aim for your goal and go for it. Ronginga, e te tauna seti se tā pula a. E turi mata i ei lau wa ai. Nga i lo i ei au tā penang. E pia o tala le fionga le atua. Ale eise vision. Nero winga ke aru ka waso ale mele tātou te o ia. Tu rau sa mo le utana no lawa ia te. Ai eise vision pe set sau kou. Pe tu use mata ti ai tu. Then you go for it. Alu ro ia. Ai pila o vaenga ia o set me la o kou de tau sanga na te. Ia sa ta o fiofia. Ia ona o tu ai ngā videos la ia lewa a mata no tau se sila mai wa o wanga ia. Ai pei ona o whai atu. A whai wanu mai o le alo o ta vilinga o le lalolangi. A whai o la o le whinau o tangata sa ili. A whai o la o moe mitinga isi tangata a lea lava tātou te mamoe ai i tūlanga tuai. Ia e fōlinga mai o tātou tā nofi a tātou ma tā hofi le mea tātou te o. So I have already set my goal, but o lea e sa tā ofi i tūlanga o le technology le o saungi, o le fasili, aisea. A lea la le me wala iuna o whaila o whaasilanga lo ia rere. Ia ono i tūla nei le popo e i eilo to lua mala o whanau. O lo la tau whaiti o ia, nei mea ne o whapeses. Sorry. O le ko lua fo ia ka mo le vasa, se i kala ngō ko fo ia ianga vidi. Ia pe whape mai fo i ses. O le ainga fo o le anga fo. So, these are all things that now surface and coming up. E challenge aile mo i mitinga le a. O whawhitauli umai a le ua umai nei furu a ua mea nei ma whaasanga mai le luitau i ata. A le ua umanga setla o kou. A tonu o whawhitauli nei e le a whaina tele re tupulanga. Tu lau fo tupulanga o mai masani tala vau. Ia mai la tau e lalo ifo le matua leo te ia. Ai pe ia fia tele le tu ai ngā tupulanga le ia umalunga.
Ona o vaenga nei, o lea e tātou te tau a veina matai o ainga. Ia pia na o whaelo atu. E valu matai o te tau a veina. O le sila la ma le mātau o ainga, ai maise nuu, iau te. Ona tupu lele o le manatu ma le langona. Peila o le vaenga le walai o na o tala noa atu ma le nganga whaalo tele. E whai o sa moa ilo na wau te tele le au mātutua. Wa o le au mātutua leo te tala noa iai. Ia ai maise lava. O nuu mafio anga ia o te matai mai ai. Lea tau te sila ma whaafafonga. Ma o tau muni mai le peitia le tamo le vausa. O soafa matai na o tau sila fia. Na o tu watu rungu. Ai o por kalame whapene, o por kalame e le purpose. O le mafuanga fo le wala i ona o mai le ni vaenga o le aso. E le whape ta lau watu o i losa mea. Le ina iei lo whanau nau ta inga. E wai whaunga ia la o joini mene o Facebook ia monetize. Ia male mele o le YouTube. E whaunga ia brand new. Le whato a tonu male afa masina le la afa masina. Kanunga o join Facebook. Ia whape voi la le YouTube. Ma o loai, there is e le si mei tu atu. Wa o lea wa o matawina, o lea wa o marimawina, o lea wa o wa ai ai. O lo o sele ei manuia o alo matamafa na o le tunu. Le fa tapula ia les matua o soifua mo le ola. Ia atono na ua manino mai au fala i vaenga ia e tau fai e tala no atu. Ia e talu ai. Tūlanga la ia wa o tala noa e wha pitoa la la tala noa. Mala u wha linga ma le wha alor. Ia. I nuu ia o te matai mai ai. Ai ngolo to lua, ma ai ngolo to ma, ai ngolo tina. Ia mo u ai nga e fia o lo salalau le lalolang. Wafo i o tūlanga le wa o wha ai lo atu. E maua le wha alele. Mau le matau. Nei me ane wa tau le pua malafo mai ma wha apea mai. A mea wale aisa o manatu i tūlanga ia. Ia ona ua suasua tu le vai malo i puenga i tātou nu. Ele ai se nganga o le tamol vausa. A mea o le a avele anga i naiso a whamatai o tātou ainga. Le ai. Au te whaatu lou mo wha malo lua tu vaenga na. Ua o manatu au te pipi i vave atu. Manu loa ele i wha solo o mamaya o polkalame le ua fuafua e whai. Ia ona tau leo le pua malafo mai. Ia a utuai fo isa ufa amal malamang. So le ala le wale no ufa sila i wha pitoa lava i o tātou ainga. Tātou nu. Oa uo mai masani ai maise lo uto o lua mala ufa ana. Pei ona utala no atu. A whai o le ua i lumai o le alu o le ta vilinga le lololangi. A o la ufo i moe mitinga o lo o peisi i lunga o mea ia. Yono no winga lao le a le tau lau o lo ufa moe moe. Of course le fa pea o te fa lango tele i por kalame ia AI le usau nge. Technology is going very fast and smart. So we have to catch up. A tātou le vave o na mātau le fa so longo le o langa le wai. No winga. It will end that we are gonna be so far behind. Taru ai. Ono sa moa. E foi tu ese lona soifua o le tupuanga ma le a matanga o le o langa o Samu. E foi tu ese ona e ia tātou tū ma tātou nganu. Ia pi o le vaenga la le wala i ona o tā ua ma o wha manatu atu. Ia. Pa ia o wainga. Ia ele o le anganga le na. Ai o te whaatino ina foi nei Paul Kalame. Whaatino i lunga. Ina ia awane ia tangi ai ni mea mātanga. Mani mea tau wale ai a inga manu mamatai. Le ai o le autou sisila fo ia. O mea lava e mawaile fia. Male ata.
Mo uta ua le tele vave o le technology le ua iai. O lea tato o te iloa le ia se sa moa e le o mata I me ne ia palalangi o atunu o Asia. Po fea lava le atunu o le fai mei tanaka nei tangata nei porkala. O le tato te follow, le tato te muli uma iai, le tato te koko e ai, o le tato te fia iai. Ai pe ia tato ka ngofi lo e kaufai, ona wha apea mai lo lea. Aua le whaia le mea ngai le maa ngai ia samu. So these are the barriers I just want to rectify. Ia matala noa ana iai. Barrier o le tato tu maleanga I whanua. Ia lewa utala noa. A whaila o kako uma. O kako uma ko kua. Tato umatai o aing. Tato o whaife au. Lai whai whaafonga mele o whainga. O le kako ke koko e uma I porkalame ne ia tangata o le lalola. A le whesiri. Le ale mea ua laina le mwhaina tato whaia. A whai o le fia tato I makamaka. E te tau fwoi lan tato whata I tai ai. E fia I fwoi tangata o le lalolangi e mata fwoi. Ai. E ilo fwoi al saa mua whai. Ia e panga lea a tau whailo al saa mua. E fia la tangata o lalolangi e makamaka. A le mulu atu lo al saa mua. Lisi a saa mua. Te vai a kuia o makua kere ka ngaka e aru whaia me whape. Te vai a kuia o le makai o le ainga ala ua mama. Whakasinga le ainga. But that is not the purpose. E le ai ma se intention o le tangata saa mua o lo whaia le porkalame. A me whaamatanga ailonga ainga pe whaamatanga ailonga ko lua malang whanga. Le ai. E kasi ala purpose o le mea. E mauari tupe. Ko le purpose na o le mea. Awa a le lei. If you're not a creative person. A le o oes tangata e te amataina porkalame. A le o oes tangata e mawhaina e whauina se mea. A le o oes tangata e songa lo mafufau. A le o oes tangata e creative lo mafufau. Nona winga. O oes tangata e ke ngofo a le pausisi ngai ke iai. You will not gonna be moved forward or move anywhere. You're gonna stick there and sit there doing nothing, just gossiping. Mawhai fui tangata o lai creative, lai movie luma. Ia pie whape nala utana no atu o a inga o a uo mai masan. Ia mata tautu a sina. Maise na yo unu. Ne tau le pua malafo mai ia tia. A le la wo wha malamalau tele atu vaengai. A tatou le mingoi luma. A le minoi fai porkala me luma. I vaenga awase manui o ia lava malana whanau. Ia maise fai o le wha soa atu. Mo wo mai masan. That means I would get stuck here. O le a ngofo ia I. Lono winga. E umalo uolanga. Na ale fai ngā luenga. Ngā ale usu. Mo tau maua mai la le purpose le winga o mene I o lunga o technology. Pe a fai tātou te malamalama. Ai a fai ele o iaise si le fia mo le malamalama. Ele lei o te tala noa so o pea. A tātou le sa ili tātou te lei lo se mea. A o le sa ili fo la uma o songa ai. Ma wase ka live so swangi a umalo ai. O te le ma wasa mea. E taluai o na tu lo sa moa. Whaintai se ko whai o tala le a. But I personally, o tangata su e songa lo o mafau, e fele o manatu. Me fo na ya lainga o le I oe no fie se mea o te whaalongo I ai. Ona I do my research. O te wa ai. So o lo ula mafau tu lo sa moa. I am a creative contenter. Contents. E pole ala val meo te wa ai mwhainga o kango whaire content. E pole ala meo te makamaka ai, po te whaalongo ai, e mwhainga o creating ai se mea.
So le ala le wala ina o vatu le nei whaasi silanga tā ua. Ia o tau si la fia ai. Vaenga o le ao o ia ila o fai porkalam. Ia. Manisi vaenga atu i tu atu. Nei me ane ua kasoso aku o porkalame ai tau le pua malafo mai ia ma. A ele tō wha ma le whautanga a mea u ua le va aia i se situ. Ma fuanga le wala ina o. A vatu ele nei whaasi silanga sili o na tā ua i lo uolanga. Ina se ia longo longo puia li i o tātou ainga. Longo longo puia li i no ui o te matai mai e. Longo longo puia li i fo i tātou pa anga ar tā maul wasa. Ina ia awane i whaate ia o tau. Pe tupu ai se langona whaapea. A mea o ta mālole kau kalaku kau waunga whaale kongu no mawhauwhau. Awa o le telefone na o ko menia nai pa anga ia mai a pata o leo teilo. Ia o ko meni e whaatupulanga telefone. A me e ka mol va sa pe u kau autu foi ai. A pe u kau. But e leo se la ko intention nga o tala e o mai. E mau wala engagement. Wa a le ai se ko meni e le mfaina engage por kalami. Anyway, sa moa malau whaafonga. Pa anga al por kalame. Tu a sina sina. Mo wai. Ia na nao o tara noa lau tele atu i mea umma. Nei te ia walu si o le ala ka ke fai fie vule ai ngaka ia o le a o si tu tatu fa moi moi ia ma o le nganga atua le ia ta ele lei lo u pipi i vave atu o no le fu vave le lu tau sanga i vave le lu aso ia le fu la umani ngia so lo a fai lo vala tau te mai moa mai i picture tambol va sa o lo fisu ia tu i video sia ia o le nau o fa mala mat Tātou te le tū mau se me tasi. We have to go with the flow, move together with the world, be together with the technology so that we can learn something and get something out of it. Yono winga, e te tauna mau waise tātou mea o ngā i mea nei. Awa ele i nofo tangata ma mai nei. Fa atino ma fai por kalamene nei. E ana fai por kalamene nei. E fe soani so se tangata o le lalolangi. E mawailon ta mau ainga. O le taimile nei, mo le ai ni tangata sili na milionea na ilo tangata ye whaia por kalame le. Por kalame ye whape nei lungo le. O le internet, lungo platform sia. Asia, wafoi o por kalame mau wai tupe. Mo le to ye a whaia le o mau sa kupe. Ya le la wakumala uru i kai ngangai le i mau sa tupe. Ai a fai ele o mawai sau kupe lau menga sa ve lau telefoni ya so uma no minga sa fa pe nga fon me sau no minga o le tatou te tu mau e kusa kau ke koe because once o le taimi e te va ai ele por kalamea sosta ngata e makamakai that means you are putting in o le o yai lo sau what taimi e ka makamakai la o count le wait ngata mata o le kai mi foi nga count ai le alo kupe le tangata ngai o ngal pokalam wa le kau ke makamakai o le tau fa malama tu asina sina a tatou ia le tupulanga ma tatou wa o mo ko professional ma specialized ngai me e le tau fa malama a le tau fa malama ina yo tatou tangata i la tau nge ke ufa pe mo tole ko ia wofu ka ba ku le mar ka mo va sai lungar kala ko ia awala ia ke sanga ke ia mo te tau lona e sila fia le taimi nei mai malamala o le pokalame ia o sau nei le lalangi ia te tau anta to pipi ia kui ai ia ai e alu al fai pokalame i lunga o le nganga e whaaloalo o le au te le tua kua i lunga ngi mea whaavalvale atu lau peo na ufai atu o le ai mea fo ia ai al or saan pokalame mai nawa ainga e le o le tauna iai wa o le mela ngai e a fia ilo ia o le fai o por kalame whapena ia ai o nei por kalame ia ina ia mawale tātou fia
Mau le ata, mau ai taimi tātou te communicate ai. Ia pe o no tau sila mo tau whaasoa mai. No inga nā tau te fia e tātou te tara noa i lunga ne nei foi por kalame, pe i lava no whai atu. O ne nei por kalame, o le por kalame le tau whaasawari, o le ai ko koro le por kalame le tamo le vausa. Because sometimes, somehow, some people, they wa mai ala ko perspective. Wa ka kaunga alu le por kalame le tamo le vausa, isi por kalame, pe wa amata na saule mea o le comparison, pe compare, ai le nganga ia o le por kalame, o le whai por kalame, le ai. Ile itai o olo umala malama, ile mala malama mala sila fia o ila tau na mua i malai nei pokala. Ila tau wa leva ngala kufu. Ia va fea fa kuskusa mai le fia sifu tau sanga, po le lima tau sanga, po le fa tau sanga. Ile koru masinga lefko amaka, lefko amaka. So ile ai o sia tatou pokala. E fai malia ile so ona fai. Ia ke ua sao sele se alu ses. Ia nga no kulo le fiko ai ma se pou mori. Inga fa pe lo le. Ia o le mea la le angai le so ona. Se le ia le alu ai ele fa utaut. Anyway, ia o le atonu na ua ma ua mai e. E le tatou ainga. Ia ainga o lo to lua. Matou ainga. Nu o lo to lua o ma kongu. Asu atuava i malu i poenga. Atonu na ua tau ma ua mai le lau tele o lau kutala noa. Ina ne me ane ua tau le pua malafo mai. A mea ua o le manatu le mamalo le nu. A mea ua le ai sa ua ai lau tele i mamalo ai. Le nau o tala no atu. Asu tuava i malu i poeng. Ai a o a ina mana malama le matau. Manofo ilo fo le va au fia me pe o le tala e faile ai nga salva lasi. E manino ai au fala i me uma e au no tau sila fia lole. E le isia nganga le tamo le varsa. A mea e wale a mana ia o tau, le ai. E voi le walai o le wa vatu ai lau wha silanga, wha pitoa la, ia mō tātou. Ia e manatu. Ia o te talo lava i le atua ia anga le leile atua ia o tau whaiva ma tiute. Wha tau whala inga fo i te tono o tātou o fioanga. No umala le whanga te tono o tātou ainga. Ia le atua. Ia le atua i me uma. Ma ia wha manuia le atua i le nei fo i vaenga o le tausanga ma nei vaenga o le vaiaso. Ia ma nei fo i aso. O a lava singa o lo fita i tunga iai. Anga le leile atua. Ma ia wha manuia atu fo i tausanga fau. Ia iwa lewa makua le tausanga. Ia wha manuia atu le tausanga fau na o tātou ainga ma wa umana whai tātou po kalamena. A le maua le wano. Ia e toi wha manuia atu ia au tau. Pa ngal por kalame tu asina sina o ila tau o lo o tala noa mai pea ma tu koko e kua e wha malosi mai ia. Te di tonu awa wha mali e ina la o tau wha fongfong. Ia wha manuia le atua o afo i whita i tunga o lo whea ngai ia. Anga le leile atua. Na ia upa anga sili na tā ua ila tau mauta ngase. Ia. O le meta ua le ufaya koe adua kako po kalame mawelu fia fia. Awa a tātou mamai loa. Pa ua le mea tātou te mo mia. O ni por kalame wha pe mawale aka. Po ni tana noanga fo le mawale ata. Tātou te le toi mana o mia ni me fo le tupu i pere mai man whatinga. Le. Ia anga le leile atua i whaata o tonga ngā se ngase e maise ole. Whaata o toria i mauta ngā se ngase, lawa, ia po te tonu o tātou ai. E alofa tele atu tātou po kalame mo o tau. Ia o mai loa i le lau tele o pā anga tō tino al tā mora wasa. Ia whamaloa lango. O leo ke kau whakai ka ia kua ia au kou because o kou le la mua le mea leo le vawe o le technology. Le vula kau whakai ka ia kua. Ia e whamalo o ngā ruenga ma. Tiuti o le nei aso, ia anga le leile atu. Ia lo whako fo isia mako kampangi flyway, ngai o uso o lo mai mo. Ia ole ua off ngai, ia tau talua, o te alue ave si au whanau. Ole amalanga tu rola tui i samu. Ia ole no fongo foi lo ngasta malo, ia mo fai lo tatou pu.
Tau po kalam. Ore upu foi e fai aso ale atu. Ia, manuia li ngā rua. Wa umalopi ki apu o sa o lo elo ngofo ngofo e mama moila lo la au ma. Ia a o tau umala. Ia, alofa tele atu tātou po kalame. Whaafitai mafuta mai, whaafitai lango mai. O taimi nei o alu uma tātou. E a koe wa, olo sore. Ia, tātou Facebook, tātou TikTok. Ia, mai sere tātou page i lunga o le tātou YouTube podcast channel. Ia, o lo alu uma le taimi e tasi. Ina ia aua ne imisia ses. I le taimi e tasi. Ia e sa mo le ase upu o tala no atu ai fu te malo. Ua pa o papa i lau whaafonga. Ia, upu ai masani ai tātou le au maratua. A fai ua salauta. Ia tonu ia tai i lau tāpua inga. Ai anga le leile atua le tātou maftanga le le aso. Ia, ai alofa te lea. Quero, quero.